Man labai smagu pristatyti naująją Oriflame Eco Beauty kolekciją. Tai tikrai yra inovatyvus kompanijos sprendimas. Iš tiesų, kartais, kai renkamės kremus, dažnai nesusimastome, o kaip šitas mano pasirinkimas atsispindės visai visatai. Todėl labai smagu, kad kompanija Oriflame sukūrė kolekciją Eco Beauty, kuri leidžia žmonėms paprastų veiksmų, kasdienių paprastų veiksmų saugoti mūsų nuostabiąją planetą. Ir asociacijos vegan sertifikatas patvirtina, kad kompanija Oriflame ne tik tai nedaro testinių bandymų su gyvūnais, o taip pat ir dalyvauja programoje, kuri rūpinasi visų gyvūnų gerovė. Todėl man labai smagu, kad ir aš, atlikdama paprastus veiksmus, kasdienius veiksmus, naudodama Eco Beauty kolekcijos gaminius, galiu prisidėti ir būti rami, kad ne tik mano kalytė Lūra, bet ir visi gyvūnai yra apsaugoti. Oriflame pakub meile iga 3 nädala tagant hulganisti uusi tooteid ja seda erinevates tootegruppides. Meie kliimavöötmes võib-olla kõige olulisem neist on siis just näonahahooldus. Meie nahk vajab niisutust ja kaitset. Oriflame'i uue ökosarja Eco Beauty'ga saame siis pakkuda mõnusat näonahahooldust naistele ja miks mitte ka meestele ja seda erinevas vanuses. Kasutades Eco Beauty tooteid saame lisaks endast hoolimisele hoolida ka keskkonnast meie ümber. Tootesarjale omistatud sertifikaat EcoCert tagab jätkusuutliku arengu meie kõigi jaoks. Eco Beauty on teadlik valik hoolivale inimesele. Pirmo reizi apmeklējot Zviedriju, mani fascinēja tīrais gaiss un ūdens. Stokholmā ir tīrākais krāna ūdens pasaulē, un tieši tāpēc to var lietot jebkur. Katrs Zviedrijas iedzīvotājs rūpējas ikdienā par ekoloģiju. Es vēlētos, lai tā būtu visur pasaulē. Eco Beauty iepakojums ir izveidots no pilnībā pārstrādājama materiāla. Tieši tāpēc, lietojot Eco Beauty produktus ikdienā, mēs rūpējamies par mūsu planētas nākotni. Es izvēlos Eco Beauty. As you might know, the mission for Oriflame is to fulfill dreams. This does not only concern all our beauty consultants and leaders, this also goes for all the people that helps us to create the most progressive, natural and ethical cosmetics in the world. For all cosmetics products, ingredients are required that sometimes are sourced from countries with a lower living standard. When you choose Eco Beauty by Oriflame, you can always be sure that all the people that have been involved in the production of this product line, they have always been working under decent working conditions and always received a fair salary. This is certified and guaranteed by the experts of Fairtrade, which is a leading international organization focusing on corporate and social responsibility. This means that when you choose Eco Beauty by Oriflame, you are not only giving your skin the best it can get, you also support the highest ethical standards. Beautiful you, beautiful planet with Eco Beauty by Oriflame.